Sljedeća najvažnija stvar, video broj 3. Morate doći skupljati potpise. Samo kandidati koji skupe potpise se mogu kandidirati. Nakon što ste odradili potvrdu o nekažnjavanju, nakon što ste podigli sve dokumente sa interneta, jer nema više u Narodnim novinama. Znači kad podignete sve dokumente, sve ih sejvate, ne znam, na kompjuter ili na stik. Nakon što ste ih zastikali, odete do prve fotokopirnice i tamo ste isfotokopirate sve te dokumente i onda s pomoć tih dokumenata možete tek onda skupljati potpise. Kao što ih ja sada skupljam. Ovdje iz IDS-a, Možemo i Elvis Marina. Odmah vas moram upozoriti da je jako teško skupiti potpise. Ja sam tu donio svoje prve i osnovne točke programa. Tu je moj program na brdo stranica. Ne znam, 55 stranica ima program. Listovi za skupljanje potpisa, 42 kemijske, korektor, ima sve potrebno. Evo, znači tu me možete naći. Ja ću ostaviti sve svoje kontakte, e-mailove, inboxe. Možete me kontaktirati jer ja želim i moram za manje od 300 sati skupiti 900 podataka potpisa građana Pule. What's next? Svratite do tržnice, do Zlaje, na štand. Oni štandovi su otišli, ostali su ove. Dobro, zahvaljujemo se i na ovim štandovima, te ok. What's next?